Danes se odpravimo na predpočitniško avtomobilistično potepanje na pravi francoski roadtrip. Ja, zapeljamo se do slavoloka zmage, francoskih gradov in celo do Burgundije. Sledili smo trem zelo zanimivim avtomobilističnim francoskim temam. In na slovenskih cestah preizkusili tisto, kar priporoča Euro NCAP. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Z vedno večjim številom asistenčnih sistemov, ki samodejno posegajo v vožnjo, je na novo preizkušnjo postavljen tudi testni konzorcij Euro NCAP. Ta se že več kot desetletje trudi, da bi poleg konstrukcijske trdnosti pri avtomobilih preverjal tudi vse elektronske asistenčne sisteme. Euro NCAP želi svojim načinom, sistemom testiranja ugotoviti, ali asistenčni sistemi v resnici pomagajo in na kakšen način vozniku, ali morda celo predstavljajo tveganje za voznika in ostale udeležence v prometu. Težava nastane, ko pride do situacije, ko ni jasno določeno, kdo naj reagira, voznik ali avtomobil. Pa tudi to, v kakšni meri, na kakšen način asistenčni sistem poseže v vožnjo. To pa ni samo izziv za tiste, ki proizvajajo avtomobile in za nas voznike, ampak očitno tudi za tiste, ki ocenjujejo vse asistenčne sisteme. Euro NCAP zadnjih 25 let neodvisno preizkuša varnost avtomobilov. Poleg preizkusov konstrukcijske odpornosti na trke oziroma pasivne varnosti avtomobilov ob nesrečah, ta organizacija preizkuša in ocenjuje tudi tehnologije, ki lahko s svojim delovanjem poskrbijo, da do nesreč sploh ne pride. Tokrat bomo preverili prav slednje. Preverili bomo, kaj pomeni, če je določen avto na tem področju ocenjen z oceno very good, torej da so njegovi asistenčni sistemi zelo dobri. To je trenutno eden najbolj varnih avtomobilov na svetu. Nissan Qashqai je po podatkih Euro NCAP-a v priljubljenem in širokem segmentu majhnih terencev po varnosti celo na prvem mestu. In njegovo najmočnejše področje so prav asistenčni sistemi. Pa poglejmo, kaj ta ocena very good pomeni v praksi. Takšen Qashqai je opremljen s senzorji in kamerami, ki mu služijo kot njegova čutila, s katerimi zaznava okolico. Svoje informacije ta čutila prenašajo do voznika, ki jih lahko zaznava prek recimo samodejnih premikov volanskega obroča, samodejnega zaviranja in pospeševanja, informacije o delovanju pa so vseskozi vidne tudi grafično, na projekcijskem zaslonu. Pri avtocestni vožnji nam tako pomaga prediktivni tempomat, ki enakomerno drži izbrano razdaljo do pred nami vozečega avtomobila. Za nameček pa sistem lane centering vselej samodejno drži vozilo na sredini voznega pasu. Very good sistem v Qashqaiu deluje tako suvereno, da lahko avto praktično samostojno odpelje tudi tiste bolj kompleksne avtocestne odseke, recimo ovinkast višnjegorski klanec na dolenjski avtocesti. In ker je ta volanski obroč kapacitiven, od voznika zahteva le malo povratne informacije. Le roki moramo imeti na volanu, da sistem ve, da smo še tukaj. Nissanov asistenčni ekosistem se imenuje ProPilot in v svojem najboljšem primeru je združen tudi s sistemom Navilink. Slednji omogoča, da stalno pridobivamo tudi podatke iz navigacijskega sistema, ki omogočajo samodejno zmanjšanje hitrosti pred zavoji ali regulacijo glede na hitrostne omejitve. Glavni del ocene Euro NCAP pa je seveda delovanje sistema v zahtevnih, kritičnih situacijah. Naprimer takrat, ko se nenadno približamo počasneje vozečemu avtomobilu, pa takemu, ki nam je prečkal pot strani in še vozilu spredaj, ki je nenadoma zapeljal na drug vozni pas ter pri tem razkril še en avtomobil pred seboj. Pomembno je tudi, da pomoč ostane aktivna, ko se avtomobil povsem ustavi. Ob testih novih avtomobilov kar pogosto opažamo, da asistenčni sistem ob voznikovem posredovanju kar nekako izgubi rdečo nit. Lahko izpiše kakšno opozorilo ali pa preprosto obupa. In zato je še posebej pomembno, da asistenčni sistem v Qashqaiu na vozniško reakcijo ne odreagira panično, ampak nekako v okviru svojih zmožnosti nadaljuje z asistenco.
A vse našteto zajema le prvo področje ocenjevanja, ki se imenuje sposobnost pomoči. Ampak imamo pa tudi drugo izjemno pomembno področje, ki pa se imenuje varnostna rezerva. Preprosto rečeno, gre za ocenjevanje reakcij sistema takrat, ko gre kaj narobe. No, to se recimo zgodi po zimi, ko sneg zablokira recimo delovanje radarja. In takrat je pomembno, da sistem pravočasno opozori voznika, da mu ne bo mogel zagotavljati polne pomoči. Zataji pa seveda lahko tudi voznik. V primeru, da bi ta izgubil zavest ali pa da bi recimo preprosto zaspal za volanom, ga sistem skuša predramiti z zvočnimi opozorili in pa nekakšnim tapkajočim zaviranjem. No, če tudi v tem primeru sistem ne bi zaznal povratne reakcije, sproži postopek samodejnega ustavljanja. To pomeni, da se vozilo samodejno zaustavi na voznem pasu in vklopi varnostne utripalke. In ne nazadnje, izjemno pomemben del ocene je izogibanje trku v primeru stoječega vozila v ovinku, nenadno zavirajočega avtomobila in približevanja vozilu, ki je zapeljalo na drug vozni pas, ter s tem razkrilo drugo vozilo spredaj. Tako je tehnologija lahko vozniku v pomoč in oporo, takrat, ko je ta najbolj obremenjen. Njeni posegi se začnejo z obveščanjem, nato opozarjanjem in nazadnje še z ukrepanjem. Ampak tu je še en predkorak, ki ga Euro NCAP zanimivo prav tako ocenjuje. In to je jasnost informacij za kupce o delovanju asistenčnih sistemov. Ampak mi dodajamo še en korak, še prej, ko govorimo o varnosti. In to je ozaveščanje. Danes vas zapeljemo na 3000-kilometrski francoski road trip, ki gre tudi nepomembno po nemških avtocestah. Pomembno zato, ker smo na njih seveda izkoristili priložnost in dosegali visoke potovalne hitrosti. No, peljemo se v super udobnem plug-in hibridu. Ampak pozor! Mlajšim ogled naslednjih vsebin priporočamo v spremstvu staršev ali skrbnikov. Dotaknili se bomo namreč življenja na visoki francoski pariški nogi. Francoskem razvratu. Hitrostnem. Za zdaj. Citroen C5X bo svoje prve slovenske kupce omrežil letošnjega septembra. In vsi te bojo rekli končno, ker to gre res za dolgo pričakovani model. Končno pa bodo rekli tudi vsi tisti, ki so se počutili zapostavljeno, ko je Citroen se odločil, da bo svojo paradno limuzino zamenjal z SUV-jem. Namreč niso vsi za SUV-je. In zdaj, ko delamo prve kilometre tukaj po francoskem podeželju, po okolici Pariza, lahko povem tiste besede, ki jih vsi ti zapostavljeni kupci zagotovo želijo slišati. Namreč C5X je v resnici bolj C5 kot pa X, kot Cross. To je klasični Citroenov veliki potovalnik, se pravi avto, ki omogoča udobne dolge razdalje po kakršnikoli podlagi. In to je nekaj, kar je Citroen skozi svojo zgodovino ves čas ponujal. No in kje bomo boljše spoznali primere C5X-a v Citroenovi zgodovini, če ne v Citroenovem konzervatoriju? Pred dobrimi 20 leti je Citroen v predmestju Pariza odprl to posebno skladišče, to posebno halo, kjer ima shranjene svoje najbolj zanimive primerke iz svoje več kot 100-letne zgodovine. Ampak danes sem se sem vrnil zato, da bi poiskal odgovor na vprašanje, kaj je komfort. Comfort, you know, it's a word beginning by a C, like the C of Citroen. Kratek, a zelo zgovoren podatek. No, udobje je bila odločitev Andreja Citroena, vizionarja, ki ga je pri svojem delu gnala tudi tekmovalnost. Kdo bo prvi vgradil kakšno tehnično novotarijo, Citroen ali pa sošolec Louis Renault? To je bila tekma, ki je zabavala Parižane v 20 letih prejšnjega stoletja. No, te zgodbice vam ponujemo v daljši zgodbi na našem YouTube kanalu in pa na portalu rtvs.si. Zdaj je namreč čas, da poiščemo, v čem je skrivnost C5X-a.
You know, just a little story. Pozor, pavzo smo stisnili zato, ker so pred nami zgodbe iz nekih res povsem drugačnih časov, tudi bistveno bolj nevarnih časov. Te zgodbe v eter spuščamo zgolj zato, ker nam lahko pomagajo razumeti, kam Citroen cilja z novim C5X. Ampak teh prepovedanih zgodb nikakor ne podoživljate z vašim C5X-om. I began to work for Citroën for the motorsport team, Citroën Sport, and the boss of Citroën Sport was Guy Fréquelin. And his car was an XM V6, so on the road he liked to go fast. And one time he was shooting by the police 235 kilometers with the XM V6. And just a few days after, it was the San Remo rally, and all the journalists said, Guy, how is this possible? You were driving a special Citroën. Citroën is not going at 235. And Guy Fréquelin said, it was my normal car. It's a V6 engine with a 420. And it was a good advertisement for the Citroën. Just to say, it was it was possible to go fast. So you can do 1,000 kilometers in a day without problem. Direktor motošporta se je zaradi proceduralne napake policistov uspel izogniti plačilu zneska za to nenaročeno reklamo za Citroen. Z danes odločno prehitro vožnjo pa je povezana tudi zgodba s SM-om. Citroen said, I haven't got a good engine. I'm going to go and see Maserati. I bought Maserati because they were not in good condition, because I need an engine. So it's quite impossible today. But now Maserati is in the Stellantis group. So they were saying at the moment we were happy because there was no speed limit in France. So when we took an SM to go from a place to another, we go as fast as possible. Yeah, as fast as possible. And for example, you know, they make a very good time between Paris and Marseille, and this man, Jean-Claude Janès, he was working at the communication department. He said to me that he was doing Paris to Marseille. He was leaving Paris at 3 o'clock in the morning, and it was at Marseille at 8 o'clock. 5 hours. So it means you are at 180, 200 all the time. I don't say it's good. I'm just saying it was existing. Še en veliki Citroen, primeren za visoko hitrostno premagovanje dolgih razdalj, pa je Xantia. Ta je bila superiorna, še posebej na losovem testu. Oziroma je še. The Citroen engineer want to take the best of the hydraulic suspension, but they want to go further and to have a car which was not going like that when you turn right or left. They want a comfortable car, but with I would say a competition car setup. So they made a system, what we call the system anti-roulis actif. Even today, it's one of the more efficient cars, I would say production cars, even today. Zgodbo o predhodnikih C5X-a sklenimo s največjim, De Gaullovim. At the moment, the project was a longer car than the Lincoln of President Johnson in the US. Fascinantno pri tej veliki podaljšani žabi pa je to, da ta velikanski predsedniški avtomobil ni blindiran. In to je bila osebna odločitev Charlesa de Gaulle'a. V poskusu atentata, v katerem je hidravlično vzmetenje njegove navadne, običajne žabe odigralo ključno vlogo pri pobegu pred 12 napadalci, no v tem dogodku je sloviti general postal mnenja, da so vozne lastnosti avtomobila bolj pomembne kot pa debele šipe. Težko bi oporekali, ampak kakorkoli. Vozne lastnosti so bili nasploh bistven, ključen del vseh velikih Citroenov in enako je tudi z novim C5X. Dovolj je bilo nekaj 100 metrov in pa 2 ležeča policaja, da je to dokazal. Iz Pariza v Marseille priti v 5 urah, kot ti Google Maps kaže nekaj več kot 8 ur, je kar dober rezultat in dobra povprečna hitrost. To je odličen prepovedan rezultat, no, ampak takrat, ko so ga dosegali, Googla ni bilo. Mogoče so se pa zato, ker niso vedeli, koliko časa mora potovanje trajati, odločili pač potovati samo 5 ur. Danes to ne bi uspelo, tudi takrat je bilo prepovedano, danes je prav tako prepovedano, ampak v resnici ne bi uspelo. Ne zato, ker nimajo tako zmogljivih avtomobilov, prav nasprotno, imajo jih, ampak je toliko prometne konice in zastojev, da to ni mogoče. Razen
En avto pa to zmore, francoski. Je to morda kultni model iz epskega francoskega filma? Poglejmo. Sošo oziroma širša okolica Sošoja je v kar 70% povezana z znamko Peugeot. In tukaj ni nič nenavadnega, če greš v restavracijo in na stenah visijo Peugeotovi znaki, da imajo gostje pri sosednji mizi oblečene Peugeotove majice, da se peleš mimo osnovne šole Armanda Peugeota in da pred mestno upravo stoji kip Emila Peugeota. Ampak nismo v Sošoju, tam, kjer ima Peugeot avtomobilsko tovarno z najdaljšim neprekinjenim časom delovanja, smo v 6 km oddaljenem mestecu Valentigney. In tukaj, prav v tem majhnem francoskem mestecu, se je začela francoska motorizacija. In kot so se vsi največji dogodki v zgodovini zgodili s sestankom, tudi francoska motorizacija se je začela s sestankom 3 takratnih največjih industrialcev. First Peugeot was built, the first automobile Peugeot was present in 1889 in the World Exhibition of Paris. He meets Émile Levasseur and Gottlieb Daimler. He decides to make a meeting in his house of Valentigney, just near here, and it's the first time of the 3 grand persons of automobile to speak about this new kind of transport. And this meeting resulted in some kind of association. No an association, but a discussion. And Armand Peugeot saw Daimler motorization and decides to use that for the future Peugeot car. And he invents a new kind of chassis, like this one, with a tubular chassis, like if you have 2 bicycles. And he put the motorization here, in the rear part of car. And the first patent of Peugeot for the automobile was this gearbox. And very quickly, Armand Peugeot was independent to Daimler and invent his motorization. It's more small, but more efficient like the German motorization. And this one can produce 4 horsepower. The Daimler motorization was 1.5 horsepower. The most interesting car in the very beginning of the 20th century is this one, with the very little motor engine Peugeot. And if you want, you can convert the car. It's a vis-a-vis, but you can transform it to bypass in 4 seats. How did you drove it if the people were looking in front? This seat is so high, and normally this place was for the child. You can see higher. I'm missing the clutch. Yeah, you have embrayage and acceleration, and the brake. This was acceleration. It's this one. Aha, this was. And you heard? This is the clutch. This is the acceleration. Yeah, and and- this. And then you. Wow. How many gears were here? 3. 3 and reverse, and 1 reverse. No, ta oddelek na tem mestu pa ima pri meni kar malce posebno mesto, namreč kar malce nostalgičen postajam. Zaradi tega, ker s takšnim kabrioletom sem pred okoli 15 leti tukaj po Sošoju naredil nekaj kilometrov. Takrat sem videl, da so bili vsi tele avtomobili prijetni za vožnjo in bi lahko tudi danes shajal v vsakdanjem prometu. In tretja je zdaj, smo rekli, tja. Sam dol. Tako. Četrta pa je zdaj. Pa na sredo, pa od sebe. Tako, evo. Wow! Ja, veš, da sem prehiter. Pelem 60, namesto 50. Kastelje, če si se 80 pere, bo že kar navaren. Ja.
Še posebej mi je bil všeč tale 404, marsikateri afriški taksist še danes uporablja takšne limuzinske verzije 404. Ta Pininfarina verzija je seveda bila primerna bolj za tisto elito. Ampak danes smo v tem muzeju zaradi tega avtomobila. Namreč tukaj postane očitno, kako zelo drugačni so današnji karavani. Poglejte samo tega 404, kako zelo škatlast je. Je pa posebnost tega avtomobila, da je imel prostora za 6 potnikov. Vseeno pa to ne pomeni, da novi Peugeotovi karavani niso ostrih linij. Namreč, poglejte, kako je zelo nasesekljan ta zadek tega novega 308 SV-ja, ampak vse te ostre linije na tem zadku imajo neko drugo funkcijo tukaj. In tukaj so v funkciji aerodinamike. Vsekakor pa ta novi Peugeot paše v to okolje, ki je povsem prežeto s Peugeotovo zgodovino, namreč tukaj v tem ateljeju restaurirajo stare Peugeote in v tisti delavnici tam shranjuje dele za vse možne stare Peugeote. Namreč tudi na tem novem Peugeotu najdemo elemente Peugeotove zgodovine. To je retro. 3000 francoskih kilometrov smo prevozili v velikem slogu z DS9, paradno limuzino znamke DS, in preizkusili smo jo v naravnem okolju, na avtocesti, predvsem pa med večerno vožnjo po znamenitih ulicah centra Pariza, okoli slavoloke Zmage, po Elizejskih polanah, pod slavnim stolpom, pa tudi okrog Louvra, ki je tudi dal DS-u bistven del podobe. Na katere občutke smo zleknjeni v zadnji desni masažni fotelj zapisali med vožnjo, poglejte v naši daljši zgodbi. Namreč, res smo obiskali zaradi DS-ovega ateljeja. Navadili smo se že, da DS-ovi avtomobili res niso samo avtomobili, da so to avtomobili, ki jih je treba secirati v detajle. Ker ti detajli so pravzaprav zgodbe. In v čast nam je, da smemo pogledati, kje nastajajo te zgodbe, da smemo vstopiti v ta bunker, v prostor, kjer so zgodbe doma. Veliko teh današnjih zgodb je povezanih z usnjem. Za DS značilen je recimo biserni šiv, s katerim sedeže oblikujejo po svoje iz enega samega kosa kože. In če drugega ne, potniki v DS9 usnje zrejo na vsakem vogalu, tudi na vrhu armature. Ampak DS-ovi oblikovalci v službenem času ves čas igrajo, raziskujejo številne druge materiale. So we also work on fabrics that are not the traditional car fabric, but have really some advantage. Here is to have maybe lighting through it. Also, This is an optical cable? it could be an optical cable. Here it was a prototype, so we just put temporary transparent cable. Also, we are interested also because for the interior, we want interior very seamless. So we're looking at fabrics who have a lot of elasticity and also a lot of thickness. So it doesn't look like an old car fabric. And we're looking also at, again, not using necessarily leather, but more silky, simple fabric. But again, we work on making it attractive by the pleating effect. Here are prototypes. It's a very basic fabric, and we have put some how do you say, metallization on it. For the effect, for the visibility. Just to try different things. Here also we try not to have a simple pleating, but a 3D pleating. So if I understand correctly, in the future you would like to use basic materials and transform it into something luxury? Yes, like the example was for our ASL concept is the straw marquetry, one example. This is a straw, so it's the straw from the field. You cut it, you make it flat. You can modify, of course, the color. You can tint it, and then you apply it side to side, for example, or as a sun or whatever. And the fact of using this very simple material and making it as a marquetry, it becomes a luxury material. And this is durable enough? Yes. To be completely honest, it's difficult for the straw marquetry, but it's, for example, it's easier for the wood. Here we use
let's say a regular, quite a traditional wood. It's not a crazy pattern. It's not an exotic wood you have to find in the middle of another continent. It can be easy available wood, but the first step is, okay, we do a marquetry. This was for DSX E10's concept. We cut it in small parts. Already we make it quite complex because it's not just one big sheet of wood. And because we are DS and we like to make it complex, we take the parts and with the laser we cut it to make like a lace, wood lace, and also we add it to the marquetry. But wood changes color normally. What do you mean? Wood changes color, yeah. Yeah, because it becomes gray. Yes, so we can use wood that is stabilized. And then also it's easier when you use dark wood. If you have a very light wood, it becomes yellow. So we have to use also darker tints to make it easier. But of course wood changes, but leather changes. And we think it's part of the life of a material. It shows that it has a history and it's living with the car. I agree. Yeah. Ustni les, blago, cverni, DS-ovi materiali morajo imeti karakter, morajo kazati tok časa. In tudi to je razlog, da recimo klavirsko črno polekirane plastike v DS-u ni in je ne bo nikoli več. No piano black, for sure. I hate that. Ampak a veste, česa tudi ne bo več v prihodnjih DS-ih? In the future, the idea is to have not any more screen. No screens? No screen. This is a screen detox. What is the philosophy behind it? When you have so many screens, it's very anxious at the end. You have a lot of visual pollution. Big screens are a nightmare because they are glossy black with all the fingerprints everywhere. And it's a flat surface, it's black. And when you drive this type of car during the night, wow, it's a nightmare. It's impossible to see the road because you have so light everywhere. And I think it's not good. It's not relaxed. It's not serenity. It's just wow, all this information. We have the technology now to do that. I can give you information about what is this technology, but we found a very clever solution. To have no screen. It's done, huh? When can we expect this trend will happen? As soon as possible. Yeah, of course. Ne glede na to, koliko bo v prihodnosti še zaslonov v avtomobilski kabini. No, trend je takšen, da verjamem, da zelo kmalu ne bo več prostora niti za najmanjši zaslon. Pa upam, da se trend vendarle obrne, zato ker je najlepši pogled na poti, še posebej, če je to počitniška pot, pogled skozi vetrobranska stekla. In najlepša pot je tista s čim manj motilci. No, gledajte nas spet čez teden dni v zadnji oddaji pred poletjem, vmes pa pridno klikajte na rtvslo.si poševnica avtomobilnost in nas spremljajte na Instagramu, Facebooku in YouTubeu. Srečno!